I'm sorry, I Bija Sagar in the Outlook name. Tumjalong Lay. That's it. Can't talk now. Tumja present Tumja. Sorry, Tumma swing. This microphone. Ngasi ay kano geometry gi matangda akoigi straight line haise kaino ay matangda nei ji straight lines lối lạc normal rồi co Denny lạc pro Denny je lạc re mai na kick off tàu ni Denny lạc pro chúng ta là giàu có trình độ khác sau đó thì không ai tới nó không gì tum bada thawai nuai tum ji yaw ji ngan bza tum da thawai nuai te tum yaw ji thieng bza ngang thawai nuai te tum yaw ji theng tok se oh straight line chapter mi straight line ni chapter number 10 woi du mali straight line hai je adom maming da gi dom nang khange straight line ha ado akoina straight line da maroi na putorok tu jaw ji ga kaino hai je kaino straight line da ahoi slope straight line ni slope hai je kaino sine slope jeng han ta khre ko kaino da akoi ye limits derivative da slope by tar kam ngam ge ha du ne an example pi gi nang singa matam da nang na singa matam da nang singa khali do ngam mi ne ba adu slope to jaw hai ne slope lai hai ne gandar go slope lai hai ne sum ka khali nang wa ni go slope lai ba ngai de aduga matuna nang lepa ka sing matuna lepa ka nang khan nang fau de je as akoi singa da bida akoi gi chumna gi yumda leibagi khufau du fau go ne singa da bi khufau do adugi matung da ba nang kumdarak pa matam da adu ni slope handarak ka ne kumdarak ba je slope handarai ne aduna ka tawi je tem te nang singa matam ne slope se sum henkalai ne adu maton jaw de slope ti zero ne maton zedi nang game da singa ba dong fau de aduga nang kumdarak pa matam zedi edorba slope kumdarak matam zedi slope negative tai yare ko adu ne slope se handarai ne kumdarak pa matam dina yare ko adu ni lai je adu hu do je nongonda any 2 point piramba point ni piramba yare ko line am the point ni pirama kanda my slope sky way gane sine adu slope hai kan nang khan dui je slope hai di tangent akoina tan theta hai ge ni kano da akoina do kan da tan theta tan theta ai tan ai short form of kari tangent akoina class 10 ni damak pa tan ai tangent hai bne tangent of tan theta is tangent of angle theta hai bne angle na theta hoi bla tangent do kya no hai bne ko tan theta is tangent do ne adu tangent nai ta di slope tu ne nang sing hong je lob yar ko
yung maram di kay yunai kan da sigi line je akoina se line am yeksine sumai to bu line am yeksine si line je magi si line je ab goro magi slope kya ta ni si line ja my slope 0 ta dum ne slope of ab har bu line je slope kya ta ne ba 0 ta dum ne kari gino my line 0 ta du je kari gino ka mangon angam ba kem lei ti ha ba mo sina x axis ni ko sina y axis ni sina x axis sina y axis mo angam ba kem lei ti ba natra x axis parallel lei gare khoi sing ma thon le ba sa ma le ba kha sing game ka de mo angam ba kem lei te adu ni mo slope 0 ta je adu ai na be tradi kano tangent je kama sina kyeng je ten ma gi ten bu thok se ten theta di kya ta ni angle di kya ta ni angle 0 ne ma angam ba lei te x axis parallel na sapne theta is na x axis ke angle kya sem ge sna ma parallel ba line di angle am ta sem de aduna angle si 0 ten 0 0 ta ito yare ko aduna nang slope hai ba matam da nang han man jing ado formula je slope hai tar di kari ga mane hai kan da ten theta ni angle piram ma matam sin angle piram ma matam da khot ke dum ni ko kai ngon nang line du gi angle du piram tar ba angle je 45 ni ado tar di si line ab hai bu line je gi slope bu thoi tar di nang 10 har ga 45 bu tho ne aduna phang ne yare ko ado hojik noi gi syllabus da yauri po je ahan ba topic oina yauri je na slope of a line when any 2 points on the line are given. Line da any 2 point ani piram kanda nang slope kamai tor bu thokani sne ai ko line da dor ba any 2 point piram kanda aduna angle theta ga sinna da bi kamai tor ga nang puthokani sne yare ko adu itari si joina ngahan kano derivative ki matang da hapiti tak pani ko hapiti kano to bani oops ai ji kano ngarang se musalam dre nang mutsagi ko adu kamai tor piram ga ka na slope hai tar di kari ning jang ha ba rise over run ning jang ha ai ma kayam wang khali rise ha na kayam wang khali adu ga run ha jing ga dor ba kayam chiali dur pi ga ne rise over run ha ji yare ko adu formula du ka or bo aina derivative ta slope derivative by the slope of the tangent du gi slope ne ha ba do tangent line du gi derivative by the tangent line du gi slope tu ne slope pu thok ma tam da ina kai da gi kan da rise over run ai slope by the kam ngam mi ha ne ba topa nang na language tai tar di atopa language se atopa kano word tai tar di nang ka bai na ka da rise ma kayam ngam mi ju da kana yen thor kani ba by run kayam ciel ne yen thor kani ba adu ga nang gi ka dor ba slope do phang ne ba adu du ning jang gi bo aina rise over run na hai gi do kano nearest ning jang gi bo lai sa nang rang yaw de ke dor ba ning jang gi ko is yaw thieng di ya rồi ai thieng hi ba do yaw thieng di ya rồi nang yeng bro ngarang gi do bo ngarang gi ke no previous ga hu no hol khi mem do bo slope of a line chetan yaw bro si bo chetan phải yeng do phải chetan yaw bro yaw ko any 2 points on the line are given
ko line amda khoi line da point ani piram tar nang slope kamai tor buthok ni sine hojeng da nasai na khoi atho formula ni ten theta ka do aduga hojik kisna line amda point ani piram kana suppose ra on the line so later so line so later nang is na x axis y axis now is na x axis is na y axis later ko later ado line da point ani piram bai bane point ni piram da point ani do na ta ro na si point na hero si point je x1 y1 hero the point number jo piram si point na hero x2 y2 yare ko the x1 hai je karam ta ti x1 hai je ma x da 1 chale ha bane sorry x1 chale ha bane x axis da sei se buk je x1 ha bane na draw nang na point ye ko matam da asi point je x1 ha bane adu ko si y ge da na si point je kai ne ba y1 ha bane and darba si point the x2 y2 hai je ma x da 1 ha ba x2 na ba x da ma x2 chale ha the y da na ma kya chale ba y da na y2 chale yare ko adui tar di hosik magi sigi line ab sina a ko point ne sina b ko point ne line ab slope se kana ta ne ba line ab ki slope se slope of line ab slope se rise over run na pin have do rise over run na pin have do rise te kya ta ba rise te kya wang khat le ab ne sigi line je nang line je tem do khan ba ya de ko a de na b bu se khatam khan ga dom ni yare ko ma point je prem ma rise kya wang khat le ai ta ri nang ne yeng du je o ma je nang u du je o siren si wang khat le je a de na b bu ni kya wang khat le ai je sei si wang khat le ai do ni ma ye wang khat ba je adui tar dai hai do y2 plus y2 sidagi nang y1 khai dong ne yan taw bro se bo y2 minus y1 oi ne sina nang gi rise tu ne ai kyam wang khat ke du ne du sira wang khale du si wang khat ne a 0 de wang si 0 de wang khala ne te ko y1 mati am yaw re se de khai dok ta re kai na ga ma y1 da heng wang khala ne ado rise over run di kyam za du run di kyam si le have ne ba ma kyam se ni ge man se le se se bu ga dang ne tu sigi a have points dagi asigi b have points bu makha da kyam si le have ne run du di ado i tar de x2 dagi nang kya khai do ne x1 khai do ne ba du phang ne nang run do yare ko aduna sina hining is game dana te naunda sumaina any 2 point piram me khala jam nang line am piram me sigi line jina akoi 5 kama 1 ne har ji sigi line jina 6 kama 2 ne har ji si line ji slope bu thwai ta de si line a das b das har ji si slope bu thwai ta nang kawai bu thok ne ba si from la ba ne ba y ki coordinate e do hana khai dong na biro to y2 minus y1 ha ji y2 ki coordinate to si sina ka dor ba si point je x1 y1 ha bi ni sina x2 y2 ha bi ni yare ko mana je y ki coordinate hana khai do biro y ki coordinate de kana ne ba se 2 ga 1 yani 2 minus 1 y2 minus y1 di 2 minus 1 tar ni adu ke dor ba x2 minus x1 kha do ko ba run do ma kha da adu ga x2 minus x1 di 6 minus 5 adu 1 by 1 so 1 tar si higher ro sibo line am de any 2 point piram ma tam nang slope thong ngam go da hin ro line am de any 2 point piram ga slope thong ngam go khangda yaw bro ta hin ro loi khang ni ko atai di chesan khang na dro chesan khang ni ko
next topic ta adu nang ngasi bok da khangi je nang jing adom ni slope ki formula hum khangamina aham the rise over run hai bijma adu ga hujiki y2 minus y1 by x2 minus x1 hai bijunga mathang na 10 theta hai bijunga chi kaw bu ya de hai ko si slope ki formula nga tane mathang da khoi topic je conditions for parallelism and perpendicularity. See, I'm exam them anu in the exam them hangan ba any exam them hangan ba part ni ko sa of lines. Line ani le re ba parallel ba perpendicular way ba moi condition je buthok tu ne karam kan parallel way ni karam kan perpendicular way ni ja ya ko ahan ba condition da koi parallel gi yang sine ya ko parallel gi condition je ha line ni karam kan parallel way na gani line ni parallel way hai da parallel condition di rai lai hai di line ni parallel way du ne line ni parallel way ba je le so nang gi line do season haro amana season haro era ko line sina l ko sina m ko line lm mabani parallel na ba je adum ngamba sama nai habani era ko parallel ba je kali ne ba ngamba sama nai habani ganda ko parallel ba je ngamba sama nai habani aduna parallel ba je angle lu sama na duramne hande nang si produce to ko matam da EMI ba line na same ba angle duga sina theta wi gi dardi e line ba line na jo same du angle de theta wi ne kari no sa corresponding angles wo gi rami sama na duramne aduna slope di ga hai ba angle du gi theta angle khang da di theta ha pira bu thwa du 10 theta sama na durame ro aduna line and the cram kan parallel way ni sikhang ngadom ni komunna line the cram kan parallel na slope man har kan da parallel na bai ji ngamba man har hamne ama jo do bai chakre hamne slope man har aduni sikhang ko parallel condition di yala lurai je perpendicular condition de na ko perpendicular condition na ke do ga kan da line ni ja karam kan da amana amada 90 degree way na du no ba ya ko planning condition di lai ko na all you need to have is kadorba slope man na lo ado ko usto di kari ba perpendicular condition na nang selai ra aduga line ni le ka se amana smile hello si line siga amana line sigal hello sine l ko ro sine m ko 90 degree ka na duni ko line ni 90 degree ka ni perpendicular way na handuni ere ko aduga mabai na x axis de angle gam semi du thamam ji ko ahan ba line m ko ba line na sem du angle ja beta semalam je ani chu ba line l hai ba line na x axis ka sem du angle ja sina alpha ni thola ja Sige chulu driko. Just get on x axis, y axis. Na ko mabani na same angle je m hai ba line na same angle na beta, l hai ba line na same angle na alpha. Sibuya ni ko me sibuya ni ha. Ado na na hoje udui ja na ka nom jang oba. Sin je perpendicular way na bane ba 90 degree de kak na bane ba. Ado na nang na kari gumba yung ko nana kari gumba sigi alpha by angle zida na 90 degree absolo 90 degree absolo sia plus 90 degree plus angle am absolo sia nang l high line ja nang smai cha khine ba hai l high line ja kari woram ge ham da sigi l high line ja tu sigi l high line ja kari woram ge ma je alpha by angle thang semjaram ba line ne ba adu dai na hu doi ja rotate tor ne ba khoi gi kaino gi saka kaino gari gi kata gi type da asida alpha angle khatang semjrak pa jaina gara singkhalaga sigi l ha sigi anoba point da ya ko 90 em ga hapsalak pa
합줄까 낭나 우두이자 angle 가름 line sama tasan na grage ba mi ba line ga sama ta gi ne ba kari gi no ai kan da yong nang na mabai 90 degree kang na bane adu ita de amana amana gi 90 degree hela du ne aduna beta ji aso angle ni alpha ji apik pa angle ni kai no ai kan da ma di khara tu thari ji pi je aduna alpha da nang na 90 hapsan dar di beta da ga ne nang jo witness we to sira to akoi 90 lai ba matam da ma sama ta rai je यार को अदु नंग सिरा उदुइ जे बिता हरबा ngang जे नाम तो रम जेबा करी ओले मेबा 90 plus 90 di pi by 2 90 plus alpha hरबा ngang जे ओले मे सिबु ग्यान ताइ को अदु नंग कैनोम जे yung kan da करी slope of line l हरबा line जे की slope से kana no l हरबा line जे की slope ti akoi angle da piram mina 10 alpha tare यार को अदुगा m हाइबा लाइन जे स्लोप सिना क्या नो स्लोप ऑफ लाइन m हाइबा लाइन जे स्लोप जी मा एंगल बिता से हमने 10 बिता दारने सिउ यारिंगे को अदु इतारदी नंग नौजी येंग जे सिगी कंडीशन हमदि फंगमनि आदि 90 डिग्री ककना मिना अमन हमदि 90 हेंदुर ने जे बिता जे 90 प्लस अल्फा अदुना पाई बाय 2 प्लस अल्फा जे से 10 लव सिलेक्शन नाउ 10 बिता इक्वल्स टू 10 अनि मुक्त लव ने पाई बाय 2 प्लस बिता pi by 2 plus alpha यार को ची यांगो 1090 plus alpha ने असली क्या दारनी quad alpha दारनी quadrant करी quadrant ना second quadrant pi by 2 plus 90 second quadrant दारनी second quadrant जे 8 sugar 2 coffee sign के तंग positive वो यहाँ पे नहीं है तो cos negative वो है नहीं तो दे 10 pi plus trigonometric function dai loi tamram ni ko 10 pi plus alpha je kya dar ba minus cot alpha dar hai sim janing hai the minus cot alpha je kya ba 1 by minus 1 by 10 alpha adu nang na hoji phangi je 10 beta gi value je kya phanga ba minus 1 by 10 alpha phangi ya यार को अदुना सिका या तार बादु दे 10 alpha into 10 beta cross multiplication दौना रो equals to minus 1 है नंग कंडीशन सि समाने को सिगा समाने अदुना करम कंडीशन दे हो किमनो से परपेंडिकुलर वे कंडीशन को नंग हाइड्रो जे सिरा हाइड्रो जे केमते नते two lines यार को two lines line ani ja are perpendicular sorry perpendicular ama 1990 we gane ba even only if yare ko two lines are perpendicular line je perpendicular gane even only if karam kan perpendicular we ne ai kan da si 10 alpha is kara no 10 alpha is the slope of l line l do is slope ne the 10 beta is kara no slope of line kedor ba m hai ba line do is slope ne अदो लाइन दो परपेंडिकुलर ने कम कौन परपेंडिकुलर ने कान सिकन सैटिस्फाई तौर कांदा हाइबे थदी लाइन अनि दुकी स्लोप पुरी नबे फोल जे -1 तार कांदा वे ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप यार को मोय लाइन अनि दुकी स्लोप तो स्लोप्स इज -1 स्लोप तो -1 तार कांदा नजर सुमाइना हाइदु जाय को even only if natra to from the high tadi siga ni sani samane aina hu jagi do ne slope ni purina -1 ta heba adu nang na cross multiplication do bi mathaki je high ya na si ju si 10 beta is ke no slope of the other line adu ga -1 by 10 beta adi reciprocal oina re ba adu ju negative tholaga reciprocal oina re ba adu na slope ama du gi negative reciprocal oi tar ba adu itardi perpendicular oina ne haina अदे समाने कंडीशन नि जे सिजना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तौ दबि द थमक पने यो 10 बीटा इक्वल्स टू -10 -1 by 10 अल्फा हाइबे हाइबे थदि 1 by ला अमिना मगी रेसिप्रोकल नेगेटिव यावमिना नेगेटिव रेसिप्रोकल गवे नत्रा तो परम दा क्या जाना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तौरगा स्लोप अनि पुरि नबे फोल्ड 10 अल्फा into 10 बीटा स्लोप अनि पुरि नबे फोल्ड -1 तागनि सिनि परपेंडिकुलर वे हाइतारदे हाइबे थदि सिनिदा perpendicular condition je am interesting oi condition ne minus ka tholai je kai ro nang hang ba yai ba minus ka tholai ja hadi no line sin ma lai re ma na ja si line je ma ke slope se si line je a bi ga ja
slope of this line sigi line ji slope se 2 ta hala ja ya ko si line ji slope 2 ta hala ja adu ta mangon da perpendicular ba lai im ji o si ne mai slope ji kya ta ri si ne si line a dias b dias ko ji mangon da perpendicular ba line ni ko a dias b dias ki slope se kya ta ne kan da slope of a dias b dias ai di mangon da perpendicular ba line ni ko ma ki slope se kya ta ne kan da negative reciprocal o ina do -1/2 ta ne the minus line is line in the can minus line is manamde amaduna line the soma sakimne amaduna magi opposite sakimne negative lum sakimne aduna negative tholai jado negative sign tholai jika ka amana the opposite 90 degree the opposite side thina dune aduna amal positive voi tari amal negative voi tari opposite is nang number line da amana som the opposite thina bai je som ni plus voi de som negative voi dune adu mangni line ab na som thin gra adu de it has be dia som thila men negative tholai je यार को सियारे अन्ना condition ani je khangelo parallel oina gya ta di slope manaba perpendicular oina gya ta di slope ani do puina fold do -1 ta ba natraga na amana mugi negative reciprocal mana oiba si khangado si khango buron ta hina ro Kausaya de city am important no poni perpendicular in the slope ani pure full negative tar 1 ta do ba parallel in the slope ani do mana ga do ba khangoi ko atai di khangau da bro loi hina ro ayeng ke ado topic ani da ngwali ado loi saji exercise pai nang du mandre khangoi ko ado nyong angles between two lines line anigi mark the angles have here go angles between two line anigi mark the angles have okay adu di beneris khangi bo susma khangi bo angle between two lines have no adu tar si some concept ne no si x axis y axis like that lemon biga susma di kai jogurge line ani mark to lebe angle kamai to buthok tu no sine about do jo pise यार को line नि की मार्क तो लेबा एंगल line नि की मार्क तो लेबा एंगल लाइट आदि से नसमाय यार line नि दो इसमाय ति ये को अमन नसमाय यो से line ने यार यार को अमन स्माय तो यो से line ने L को रो से ने M को line नि ले को line नि की मार्क तो लेबा एंगल लायो नि मार्क तो लेबा एंगल लाइट आदि नंग स्माय ना theta sigi theta jine nang puthong ning se ari ko nang puthong ning sigi theta ba angle jine adu itardi hauji khoi tau du je okay akoi marui bam di nang hapum de ade kai noi ka ma x axis ke angle kyam semi ju de khoi important hoya du de hapum de ade ma x axis ka alpha hai ba angle do sema la je yar ko y axis ka na beta hai ba angle do sema la je aduna khangbam de lai kari khangya kanda slope of L line L ji slope se kya hoine ba 10 beta hoine ba slope of line M hai ba line ji slope se kya hoine ba 10 alpha hoine yare ko sidi nang khangja po ne are ko na side khanga po ne sidi slope sidi 10 har angle do ibas okay ado chile sibuk to lai ra khoi ngasi thoro adong ngasai ge dumaina habdi karino nang nasai kari ugi line ani do angle ni do 90 degree je kangna ta di amana alpha oi kanda amana 90 degree hele abdo 90 plus alpha oi ha gebdo nasai do gebdo chap manai siredi 90 degree de kangnam na te alpha sorry theta ba angle de kakna iba
ꯑꯗꯨ ꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯜꯐꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯊꯦꯇꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯕꯣ सिगी बिटा है एंगल जिगा बिटा है एंगल मचादनी सिगा नंगी थेटा है एंगल जिगा तिंजना तारदी कदरबा अचौबा एंगल अल्फा से फंगनेबा कईनो है कांदा अमन अमदगी 90 नसाई 90 डिग्री से कगना कांदा जो तौगिबदो अमन अमद 90 डिग्री हेंदुने सिरना अल्फा द कगना बइने अमन अमदगी अल्फा हेंदुइजे क्या तारबो असिमदे खंगदुमनी असिमदे नंग ब्रेन थमजिगदुम यादे अनीदो 90 डिग्री से कगनारमबा अदुइ तारि अमन अमन 90 डिग्री हेलदुनी अनीदो 30 डिग्री से कगनारम तारबा अचौबदुना एंगल मसादुदगी हाइदि मखादे एक्स एक्सिस सेमिदो अचौबना मसादुदगी एंगल 30 डिग्री हेलदुनी सिमदे खंजिनगदुमनी सि इंपोर्टेंट होय यारेको केसुलुबो पोति नति आइडिया दो यारेको अदुमाइ तो खंजिनगदुमनी अदो अदुगा हौजिक लेरा अदुगा हौजिक तौरिजे कइनो हाइ कांदा फोन से मैं ओके अदु इतारदि हौजिक नंग अखोइगी एंगल बुथोकनी एंगल बुथोके हाइ तारदि इलाइ लाइसदि नंग 10 नंगोदा हौजिक पिरामिड कंडीशन जे अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा हाइबनी असिदा नंगना अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जे थीटा ताइना 10 थीटा सॉरी थीटा थीटा असोम द लाखरगा से बीटा से सोम थारगा 10 माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा सिदि नंग खंगि दारे यारेको अदो इतारि सिदि 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 10 थीटा से यारेको 10 a माइनस 10 b की फॉर्मूला नंग जंगो 10 a 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फा into 10 बीटा equals to 10 theta यारेको अदो इतारि 10 अल्फा इज दी नंग खंगे 10 अल्फा इज ए स्लोप ऑफ द लाइन l हाइब लाइन दुगी सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन m हाइब लाइन दुगी स्लोप तुने अदो स्लोप तो m हाइब लाइन जगी स्लोप तो आई कनो सुमाइना हारम बयाइको हाइदे स्लोप इबदो आई कनो सांगेबा अदुना डिनोट तोबदो m न डिनोट तोजे m हाइब लाइन जगी स्लोप से आई m1 थोन गे सॉरी m2 थोन गे अदुगा l हाइब लाइन जगी स्लोप सिना को आई कनो थोन गे बा m1 थोन गे यार को सिदि ममिंग नि अहान ब लाइन l जगी स्लोप तो इन m1 थोन बने हाइदि सांग सुमाइनि येसु के सुगाइदि सिरांक लोरे मबाइनि एंगल सेरि पुतु फॉर्मूला से लोरे नंगा से दुम पुतु छ यारे अदो 10 अल्फा 10 बीटा गा याव जे खुइ नुवाइतेबा अदुना 10 अल्फा की मोता 10 बीटा की मोता यारे को m1 m2 न सिन बवानिदा हाइदि लाइन l हाइब लाइन दुगी स्लोप तो 10 बीटा नि अदु आइना अटेन बाय m1 हाइब सिंबल न सिन गया अदु m हाइब लाइन जगी स्लोप सिना 10 अल्फा नि अदु अटेन बा सिंबल m2 हाइब न सिन गया अदु इतारि नंगी 10 अल्फा 10 थीटा की वैल्यू जे क्या तार गया कांदा 10 अल्फा दी क्या तार बा अल्फा 10 अल्फा दी सॉरी 10 अल्फा जे केनो तो मसलो 10 अल्फा जे करा समा नै बा m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 सिगी फॉर्मूला जिन पिने अदुना नंग सि फॉर्मूला करम कान जंग कने बा यो सि फॉर्मूला जे एग्जाम दा हंतु जे इराय लाइन हंतु ने कमाइना हंतु ना कांदा लाइन नि पिरम यम नंगोंदा लाइन नि पिरम यम याय को लाइन नि जा मबानी कंगनै दो एंगल के दा कंगना गी हंतु ने फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन एंगल लाइन नि ने कंगनै जे एंगल के दा कंगना गी हंतु ने बाइदि थेटा दो बुथो हाइने अदु नंगों दि पिथोम ने करी पिथोम ने कांदा अहान ब लाइन l दुगी स्लोप पिथोम गने याय को अहान ब लाइन के दरबा m दुगी l दुगी स्लोप पिथोम गने बा माय स्लोप से ता l जिगी स्लोप से स्लोप क्वेश्चन दि स्लोप जि पिरम तारी l हाइब लाइन जि स्लोप से समाइना पिरम से 2 हारो अदुगो सिना स्लोप ऑफ लाइन m सिना लाइन m दुने हारो माय स्लोप सिना 0 पिरम यारे को समाइ पिथोम गदुमने स्लोप अनि दि पिरम तारी कई युनाय कांदा तो सिरा फॉर्मूला द याउ जे m हाइब आंगांग जिगा m1 हाइब आंगांग जि m2 हाइब आंगांग जिगा अदो स्लोप ऑफ द लाइन l हाइब लाइन जि स्लोप आइदि अचौबा लाइन दुनी नत्रा अचौबा एंगल अचौबा लेबा लाइन दुनी m हाइजे नसाइ सराइ गेब तो एंगल अचौबा लेइ जे कनानो एंगल अचौबा लेइ जे m हाइब लाइन दुनी एंगल अचौबा लेइ जे तो अल्फा लेइ गेदो अरे को अदुना 10 अल्फा तो m2 हाइगेद्रा अदुना नंगी एंगल अचौबा लाइन जे l हाइब आंगांग जिनी
adu nang sidai phangdui je ke dor formula pan jarang na ba nang sidai phangdui je 2 yana ko sigi 2 hai je kana no hai kanda nangi m2 hai bdu ne sorry m2 hai bdu ne 0 hai je na m1 hai bdu ne na sai formula do pan jarang na wa ni da the formula do na hai do tan theta equals to kya dar ba sa tan theta equals to sai formula do m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 adu tan theta ji kya dar ba sa m2 di 2 minus 0 by 1 plus m1 di 0 into 2 sidi kya dar ba tan theta equals to 2 minus 2 tar the tan ki karam angle the 2 tai 2 je karam kan tai tan karam angle da kauna grabo ten gar mengal tu tai khang ma ten kya tai adu nang angle do khang ani ten 70 bai ra ten 180 bai ra sasman ten 60 ai ko ten 60 di ten 60 jumbro chuma mani mai je 1060 yar ko adu ita 10 10 gak thana ni theta equals 60 theta do phange angle do phange to adi mabai ni ja 60 degree gak thana rang ne line 60 degree thana ngona hairo sibo si formula je khanga dro adi line ni ki mark tal lei angle do putho ai kan si formula je palak ni ha bo ni da karum formula nang m1 m2 je confuse la jo si formula je dum hayare 10 theta equals to 10 alpha minus 10 beta by 1 plus 10 alpha into 10 beta I got 10 alpha is another by slope of the line, bigger line we slope to ne. 10 beta is na angle people line we slope to ne. Yarko at my door ne. The Simakangzala. At the Matangzina collinearity of 3 points. Point home no one the pyramid the Karam Ganda collinear way, high nisina. No hand to Tamani school cross the go. Sorry, linearity of 3 points. Point home je karam ganda collinear way hai nesine. Yar ko se point home mai tai na se point home ta mo se a go point am lai re b go point am lai re se collinear hai ta di line am da ko hai ta di ko ju kisin ga do se pull up tamina re ha ba pull up lai mina re ha ba collinear hai the line linear the line ha ba hai du ni dana collinear tardi point humak to line am to the sub mana lemina nesine karam kan lemina nisine adu di irai lai nang na sigi line to ngai to ga da ye tho jeng tho ab har ba line gi slope ka bc har ba line gi slope ka sub mana ga dum ne ba collinear we ge dum sense thok dro haidi manandre di collinear we ga ne ab har ba line du gi slope to na sumaina kharang am mo adu ga bc sine ab ni BC har line duna nang sumaina khara ngam khala lo hena slope mana drive to AB har line ji slope ka BC har line ji slope ka mana dre adu itari nang se collinear roi haya bro si point hum je si point jana line am to the pull up limina roi adu line am to pull up limina ga ta di point hum line am to pull up limina ga ta di condition je no condition kai no kan da AB ki slope ka ko slope of AB ga slope of BC ga mana ga dum ne yare ko si khang do AB hai line slope ka BC hai line slopes ka mana kan da kai to ne ba nangi kanu do line point hum do parallel point hum do collinear ro ne sibuk do gyan da ba na ro ki 60 ki value do la lamba ai go do da nang concept do khang na horen exercise question holak pada loi khang ka ne sibuk khang da yong concept si lai ko sulu de ko aduna exercise 5 zen nang di malai di nang oi do man bani exercise 5 nang ani hai question ngai du ka su sang bo yam du man de adoi exercise do hola ki ko ku samani dang oi nang brings gan da bro ta na ro hoji ki di topic khara di ta khare na
slope of slope of a line when 2 points are given. Adagi condition for parallelism and perpendicularity. The angle between two lines adagi collinearity of 3 points point home karam kan collinear hoine. Adainer organ tabran thainer. Laptop se am kano tappe. Nearest Ludamnida Sigi topic today. Tani class 11 the ka dangai bangang ai di ai anu ba thingrak pani na ko kitang lutak utak ti sat kane ba do class 12 ka ba angang amasung 12 or bangang ai di sidi ra lai ga do pone adagi nearest nang khara hona ba wala male hantak se nang khara kanu hono nang Independence Day numitagi March war sat khibjagi ngasi baw kanum tawre nang kamai doino han thawai yam yormaga question amani dang wo jo holam ji ko jai question number ke no di holoi question class 10 ni question ya tani question number 1 question number 2 adu question number 1 2 3 bukla no I did distance from la palaga equidistant wo ga na yam important wo banoi class 10 da important wo na talak bu question mayam to ni ya live question ya tani asti holoi koi to na san jeng zero question 1 je draw to woni question 2 I di hauji da khib dom man de class 10 ni question ya tane man se piring ai je question 4 bo class 10 ni question ne question 5 de khoto de class na san yeng jo ko sidi nang class 10 do khonar ka dum ni question 4 bo de class 10 ni question ne to class 10 tare ka hamba question ne find the point on the x axis to level point nang puthwa ba x axis to level point is the x side ro y de 0 dum ta gun hai di x axis le ba is the ka kum da na rhythm ne ase point je which is equidistant from 7,6 to 3,4 as the equidistant way by taugram ni ko sama question class 10 taugram ni ko no thal daga youtube video de yemo atra no cbs gi ma'am tam nam ja cbs lu yaw bone ade sirong si question jeng ase find the slope question 5 sing ju ko find the slope to of a line du gi whose which pass through origin the power point line ne nang line do the origin is 0,0 point nam de khange origin power am nang 0,0 di pass tawar ne yar ko sima nang khangjelo origin power and the midpoint of the line segment line ani gi midpoint do adu power ni sne line ani kana point ani gi midpoint ani na semba line du gi midpoint du power ne point ani do amana p haira 0,-4 haira amana 8,0 haira yare ko sin is gi midpoint is power de aduna sigi line nang na puthok pa bi bana slope black weba line ni ko mana slope puthok hai ja yo black lines ni black lines gi yare ko sigi black lines gi slope se black lines ai ke no thology ab thology ab har ba lines gi slope se puthok tu ne ba adu slope puthok ya re point ani bu khangi dar di ko gi slope gi formula na sai do gi ba y2 minus y1 by x2 minus x1 puthok ya re ba do point am di khange 0,0 phawe de har me ado mana point am ju pirami e kamane piram khara kano indirect piram bai tare mana power point do ga dor ba mana har me ja
point ani sige p hai point jiga q hai point jiga yare ko q hai so p hai point jiga b hai point jiga ni se b hai point adu nang se b hai ro no se a ga a dias ka har jare a ga si a dias hai ro a dias hai ro yare ko a dias hai point jiga a jiga phau du ne ba nang na pam slope bu thong ning ma line je ado area hai point de mana phau web ga mai khu phau ga ka anda sige p hai point ga b hai point ga ni sige mid point ne ba ado mid point formula pa lo area hai point ja ma gi coordinate kana wa ni class 10 gi section formula do yare ko 0 kama gi ba se point ni leita di x1 y1 sining jeng ibo x2 y2 se leita di ka dor ba sina point m sorry se point na x, y later d ado ratio na m is to n da kak tar d nangi x haiba point gi coordinate kana hoine ba x idi mx1 mx2 plus nx1 by m plus n ha yebdo ane ko coordinate to x, y coordinate to adi y gi na m kedor ba y2 plus n y1 by m plus n section formula na koi sumai section dor matam da seasonal formula do aduni adu sidi midpoint ha ma ne midpoint ha ta di ratio 1 ta ne 1:1 ta du midpoint ha mai athade yar go ratio 1 ta du me aduna adias harba point ja adias harba point ja nang mai bu thong ne kan palo 1:80 to na sai formula da palaga ratio do sina m jina 1 ta re the 1:8 plus 1:0 by 1 plus 1 yare ko midpoint formula sam pala ju abni ado mathang na 1:m into y2 y2 di kya tar ba 0 plus 1 into minus 4 by 1 plus 1 class 10 do ko section formula ni ko se ye dia se kya tar kya ka na sidi mathak se 8 by 2 da hore by sidi kya tar ba minus 4 by 2 daure ado sidi kya da ba 4 by minus 2 daure ado e dia sai point nang khangya ba 4 minus 2 ne e dia sai point nang khangya yare ko ado nang mana pam by slope of the line e dia sai ba line slope se kana da ne kan da nang point ni do phangram ne amana 0, 0 amana 4, minus 2 ado itar di y minus y2 du ni sorry akoi rise by run na sagi formula do point ni bu khangi ta di buthok pa yare habdo y2 minus y1 by kaya gi ba y1 minus y2 sorry by x2 minus x1 habdo aduna siragi nang y2 je sira 2 minus 2 ni minus 2 minus 0 kay no si y1 0 taram ni aduga by x2 minus x1 x2 di kana tar ba 4 minus 0 sidi ga tar ba minus 2 by 4 minus 1 by 2 dare minus slope to gyan ta uda prosi bon ta hina rone gyan ta uda ram go hot ai question do kitang lukhal bo ani da point am do piram da bida point am do lolam bo ani ado kana ne piram ba point am do asigi line ni gi samna bam gi mid point do ne ham bo ani da kana bro andaro atai di adu ne yong ai kana ma ge noi gap la hen ba ya de abdo nearest nang na sumai tawre khalaji mamangi as nang yahudre khala yahudo do nang yang udra ba noala nang class gyan tar wi ko sim dikhang class ni mari sa kimne nang na amadang yahudo da class amdang yahudo da dum bera ka du ramne duna nang thabak sila yahudre nang yeng na wona ga dum ne ba adu na tradi yong lai sang ngang yahudo do ma yeng ai do ma na ke ma yeng am da gyan tar ro su da tar ro no flow am sa ka dum ne ko adu chatradi nang noi anyone noi yauri myam je nei pulab hai je gyanam tangam mo ado
question ai yam hotning ye ngasi loisaning ye do upai di leidre question tang holam be ai se homa am pi yana ba right angle triangle am gi vertices ne ulwa ba adu tari nang se right angle triangle am yo yare ko yarbo yarbo prince sappa pharabo yare ko man haije without using the Pythagoras theorem siznadana so that the point mari ahum birame 4 kama 1 noi class 10 di Pythagoras theorem siznara to hon bani ko sija si 4 kama 4 haiba ma adagi ahan bizna ke dorba mathangna 3 kama 5 haiba ma adagi mathangna -1 kama 1 haiba ma sigi point ahum ja ke dorba a b c goro triangle ABC. This is a right triangle ni, right angle triangle ki vertices ne ulus ne. Adu irai lai se ki point hom jinang ke dor ni slope bu thok piro. Si question jim lai lai tam ni ko slope of line AB. AB har ba line ji slope bu tho. My slope ti point ani ji khanga mina y2 minus y1 5 4 minus 5 by 4 minus 3. Ya ko si line ji slope bu tho. Kya da ra sa si di -1 by -1 by क्या था ऐसा -1 by 1 क्या था -1 था यार को तो सब माना ना slope of line क्या था बा BCR पे line की slope बुतो BCR पे line की slope बुतो था दी y2 minus y1 1 minus 4 by -1 minus 4 से क्या था बस -3 sorry -1 have ma ko point ja -1 have ni aina minus ka thom se -1 jago -1 jago dom ni asidi -1 si -1 wa ni yare ko asidi -5 by -5 sidi kya tar ba 1 tar ka thana ga adoi tari na huji ure since kari ura kya kanda slope of ka dor ba since slope of line AB slope ka nang slope of line BC have line slope se puri na ne amana -1 ni amana 1 ni kya tare -1 tare slope ani ki purina ba line ni slope ani purina -1 ta ta ri kari condition no se sina hai nei je am to nati line AB is parallel is perpendicular to line BC je perpendicular oi ne have ne hai di si ni je si line ani je 90 degree je kakna re have ne yan darbo adun therefore nangi ABC is a right angle triangle irai lai ro se irai lai ko yan ta hudro sibo sai condition du ni pa le je lai bro lai da bron ta na ro lai ko si ara ai ke no yam thujal la ju no ai train oi je ato ngasi gi di solution la ji kirang tap na taw se aduga hayeng dagi mathangi topic kai no yenga keno to taksi kasilu dam ne nang sa ya idea ma yam do khangi ta ri la ko hayeng hoji go si ai loichen ma thi ko loi kan thok na te hayeng ma kha utha ji aduga mathangi ju khar pai be ya bring sai okay I hope you can do it. See you in the next video.